Alright, dekat sini aku ada 3 kasut Adidas yang brand new. Aku tak pakai lagi. Semua saiz 7.5 UK. So, kat sini ialah Adidas F50 Elite Messi punya edition, where special dia ialah dia bukan material hybrid touch. Instead of pakai fiber touch, dia pakai hybrid touch and memang lembut. And also ada burrito style punya tang. Memang macam mana Messi suka lah kan. So it's really nice punya boot. Warna black, gold dan juga white dekat bawah ni. Also dapat sekali dia punya insole untuk comfort, which is tebal sikit lah compared to insole yang dipasang dalam tu ialah speed punya insole. So dia nipis sedikit. And also bag dengan shoe bag dengan lambang Messi dekat situ, right? F50 Elite FG Messi. And then of course one of these special boot tahun ni keluar ialah Adidas Predator 25 FTFG BWR. This is Predator Moments. Look at this boot. Okay, warna hitam, putih dan juga merah. Tribute kepada goal amazing by Zinedine Zidane dengan Beckham. Nampak tu dia ada map dekat dalam tu. And it's a really nice boot and sangat-sangat rare lagi. Makin lama makin rare lah kan. Okay, dapat juga dia punya shoe bag dekat situ. And kotak dia it's really special, nampak tu. Kalau kau tengok aku punya review kotak ni, memang really special. Okay, ini detail dia ni. Dan yang baru sampai ialah Adidas Predator 25 Elite FTFG Team Guys punya edition. Look at this, warna black, white dengan gold. Team Guys punya edition ini untuk sambut 20th anniversary Team Guys. Memang cantik, especially pada those yang suka boot warna putih. Dapat dia punya apa ni panggil, shoe bag dia dan juga kotak limited collection Adidas yang design terbaru sekarang, hard cardboard. Sama juga macam ni. Inilah detail dia. So itulah. Kalau aku nak let go 3 kasut ni, berapa offer korang? Kalau serius, let me know. Kena harga, kita jalan.